dragi Trebinjci. Ja sam ovdje stigao prije 2 godine da napravim jedan kratki film i evo me ostado čitave 2 godine sa vama. I srećan sam što mogu da vam kažem koju riječ. Nisam svikao na govore, dolazim s druge strane iz literature, filma i muzike, ali imam šta da kažem. Pošto nije mala stvar, izlazite na sudbonosne izbore, a meni su na umu važni motivi, ali vjera da će vaš izbor biti nepogrešiv. Kada birate između slobode i neslobode, vama je milija sloboda, je li tako? Kada birate između lažne solidarnosti opozicije sa sirotinjom s jedne strane i projekta Južni tok i gas, koji Dodik želi da dovede u Republiku Srpsku, vi ćete glasati za slobodu, protiv neimaštine i za Južni tok. Je li tako bješe? Tako je. Kao što ste ranije glasali za sve projekte koje je Dodik obećao i završio. Siguran sam, moji Hercegovci, da nećete nasjesti na podvalu kao što niste nasjeli na proljećne socijalne šatro pobune, koje su dizajnirane da preko nemira i haosa dovedu na vlast ove koji zajedno sa njima rade da ne bude Južnog toka i da izgubite pravom da vam i istok i zapad budu prijatelji. Pobjednika na ovim izborima neće presuditi samo partijska pripadnost, niti ideološka sklonost. Pobjedit će Milorad Dodik. U njegovoj pojavi će i oni koji ne pripadaju toj partiji prepoznati sigurnost koja je svima danas potrebna. Kako žene prepoznaju muškarca? Sigurno ne samo po tome što vide naučitog ljepotana, nego i mužijaka iza čiji leđa mogu da se sakriju. Tako će i naš narod krenuti za nekim ko može da ga ubjedljivo vodi i da nastavi da mu čini dobra djela. Šta treba da učini naš narod na ovim izborima? Ima jedna poučna priča, vrlo kratka, iz indijskog iskustva. Otac donio veliki kamen u kuću, a sin ga pita: šta ćeš s tim, oče? On veli: napravit ću slona. Kako? Otac odgovori: odstranit ću sve što je nepotrebno. Tako i naš narod na ovim izborima treba da oslani sve što mu ne treba. I da ne ostane bez onoga bez čega ne može. Sloboda koju smo prvo izvojevali u prvom ustanku, prvom svjetskom ratu, balkanskim ratovima, drugom ratu i tako dalje. Na zapadu je, dragi Trebinjci, siromašan biti sramota. Kod nas je to vjekovima bio oblik patnje jer je postao način života. Ne vjerujem da među nama ima mnogo onih čije majke već 25. nisu potrošile svu fasungu i čekale prvi kozeblo sunce. Dakle, zaduživale se da prebace nedelju dana preko plate. Međutim, uvijek je u našim kućama vladala solidarnost, vazda se našlo načina da se pregura kriza. I danas solidarnost kraši ne samo naš narod, nego i našeg predsjednika. Mene Dodik podsjeća na sve one naše stričeve i ujake koji su se ušunjali u kuću i pod jastuk stavili da se nađe kad pre prvi zaškripi. Dok politički neprijatelji Milorada Dodika stvaraju ideologiju sirotinje, ljudsku patnju pretvaraju u vlastitu teoriju fukaraluka, zaupotrebljavaju neimaštinu, grebu se o nesrećne ljude, paralelno stvarajući lažnu mitologiju lopoluka. U stvari, oni govore o sebi, opisuju kako bi oni krali da im je pružena šansa da grade bolnice, puteve i fakultete. Niti bi bilo puteva, oni vole makadamske drumove, a pare za bolnice, fakultete, fabrike bi potrošili za nešto drugo, jer oni ne odlučuju sami.
Njima rukovode upravo oni koji po svijetu proizvode sirotinju. Vi nećete da odluku o gradnji bolnice u Bijeljini i Nevesinju donose ambasadori i otpravnici poslova. Nećete da oni odlučuju o tome da li će Banja Luka biti spojena sa Frankfurtom autoputem, pošto već jeste. Vi ne želite da čekate druge da vam probiju tunel koji skraćuje put od Trebinja do Beograda. Neće vam valjda ambasadori obnavljati banjski turizam, niti će oni praviti termoelektrane, niti će izgraditi Andrić grad. Na listi brojnih projekata koje je Dodik završio, ovo su samo neki, braćo i sestre. A upravo to potvrđuje da vama trebaju političari, a ne agenti koji kreće po ambasadama na riži, slučajući naredbe pa ih grlato nazivaju idejama međunarodne zajednice, onda preko BN mokračnog kanala pišaju po nama. Ne dajte im, mile sestre i braćo, da dođu na vlast. Ne samo da ne bi bilo južnog toka i stvarne borbe protiv neimaštine, nego bi izgubili slobodu na koju smo navikli. Naš narod nikad nije bio samo mušterija istoka i zapada. Kulturno pripadamo jednima i drugima. Pogledajte samo spisak velikih ljudi koji smo dali zapadu. Nemamo kraja, fali čitava jedna svečanost samo da se izgovore njihova imena. Svetosavsku poziciju, ni istok ni zapad, su poštovali čak i na Jalti, kad su se poslije Drugog svjetskog rata velike sile dogovarale da Jugoslavija bude pola-pola između dva bloka. To je minimum slobode na koju smo navikli. Voljeli smo Beatlesa i Dilana, čitali Dostojevskog, divili se Gagarinu, ali i Armstrongu. Glasajte za Dodika, moju dragu Željku Cvijanović i SNSD, jer samo oni mogu da vam očuvaju slobodu u kojoj volimo da živimo. Udruženoj opoziciji pomažu propagandnim materijalima, među kojima se prednjači videoklip sa ženom koja stoji u poplavljenom području, a oni pišu glasaj ili šta već. To je sve navodno sa željom da se okrenemo u ekonomiji, a da ne spominjemo ponos i tradiciju. Šta je ekonomija bez politike? Ništa drugo nego preduzeće, ali ne može ni preduzeće bez politike. Eto šta oni, sestre i braćo, hoće. Žele da naprave loše preduzeće od srpske. U tom preduzeću bismo brzo zaboravili Njegoša, Andrića, Dučića, Čopića, Teslu, Pupina, Čorovića, Selimovića, Savu Šumanovića, Lubardu, Bečkovića, Mihajlovića, Kovačevića i naravno Kosovski mit. To u ovom slučaju neće moći. Gdje je tajna svjetske ekonomije? Ne govorim kao ekspert, nego kao čovjek koga životna logika nije odvela u banku. U Sjedinjenim Američkim Državama se benzin prodaje na galone. 1 galon, 3,5 litra benzina. I to košta kao 1 litar u Evropi. Znači da svako živi u Americi u startu ima prednost. I za goli život i za preduzetništvo. Znate li koliko tamo ima sirotinje? Jel znate? Ne znate. Mnogo više nego što mislite. Čak i da curi med i mlijeko ne možemo svi u Ameriku, mora neko i ovdje da ostane. Zašto onda vi da ne glasate za Južni tok koji smanjuje troškove, a šansu za uspjeh preduzetništva uvećava 3 puta? Pitam se često šta bi bilo da su Gavrilov princip i Ivo Andrić ponašali kao naša opozicija. Gdje bismo danas bili? Ne bi nas bilo nikako. Ali nije samo stvar u tome što u istorijskoj podjeli uloga nikad ne bi mogao da zamislim da je neko od njih bio član Mlade Bosne. To bi za naše birokrate bila prevelika uloga. Kao što Milorada Dodika mogu da zamislim kao Bogdana Zimonjića, istorijsku ličnost, mudraca i hercegovačkog pregovarača. Dugo mi je trebalo da odgonetnem jednu tajnu. Kako je moguće da smo
Bosića, Tadića, Ivanića pozivali na otvaranje Andrićevog spomenika u Andrić gradu, oni se nisu pojavili. Kada je donošen spomenik Njegošev i svečano obilježena na jedinom mjestu 200-godišnjica njegovog rođenja, tada su bili pozvani i nisu se pojavili. Vjerovali smo da će barem Vidovdan poštovati i doći da vide mural koji je posvećen Gavrilu Principu i Mladoj Bosni. Nisu došli. Ko im to nije dozvolio, pitam se ja. Ali se onda i pitam, ko su ti ljudi koji ne poštuju svoje najveće likove iz istorije? Šta u tim biografijama ima da ne znamo, jer ono što znamo nije nam dovoljno. Sestre i braćo, nisu smjeli da dođu da ne sazna Bakir Izetbegović. Koalicioni partneri iz takozvane Narodne koalicije. Bakirov otac nikada nije volio Andrića, meni je lično rekao da je on bio fratarsko kopile i da je mrzio Bosnu, što naravno nije tačno. Eto ko su dragi Trebinjci i prijatelji naših slavnih opozicionara. Kako oni mogu da se nađu da povedu narod čije velikane ignorišu i čija imena ne spominju? Kako oni mogu da završe bilo koji posao koji narod traži od njih? Oni liče na jednog sarajevskog režisera koji je napravio još davno film o đacima pješačima. Bio je to divan film o tome kako neka djeca pješače svaki dan i na kraju jednom od njih se polomi maketa i plačući se vraća kući. Ovaj je dobio nagradu u nekom njemačkom gradu, vratio se nazad, kupio Opel Rekorda i krenuo godinu dana poslije toga na more. I gdje će drugo nego naleti na đake pješake. Šta mislite, je li im stalo da ih poveze? Nema teorije, nije. Žurilo mu se na more. Isto tako bi se oni ponašali prema sirotinji o kojoj vode brigu danas. Sreća, mile sestre i braćo, pa nećemo gledati takav film. Jer kako rekoše, Hercegovci ne puca iz prazne, a vama šta će vam ptica na grani kad imate goluba u ruci. Treba glasati za slobodan život. Imali smo mi u nedavnoj Istari prevaru u kojoj se vidjelo da brze promjene spremane u Budimpešti izvedene u Beogradu 5. oktobra 2000 nisu dale željene rezultate. Uostalom, nije Tadić Đinđić, niti je Bosić Koštunica, niti je Ivanić Dinkić. Blijede kopije ne mogu da daju original, a vi imate Dodika na kome vam i Srbija zavidi. Poslije pobjede Milorada Dodika i Željke Cvijanović krenut ćemo u novu akciju. Prošlo je 100 godina od početka Velikog rata i iz karaula iz kojih su šuckori 28. juna 1914. istrčavali u centar Trebinja, vješali najuglednije Trebinjce, nisu nikakve istorijske vrijednosti kako neki tvrde. Treba taj kamen iskoristiti za novi pothvat. Imamo ideju. Naša je želja da se fragmentima svetogorske arhitekture opasaju Crkvine i Trebinje postane jedinstveni grad u svijetu, da sagradimo novu staru svetu goru od kamena. Napravit ćemo fragmente i njime zaokružiti Crkvine sa svih strana, a Trebinje, naše Trebinje, učiniti još ljepšim. Hvala vam, sestre.